Kardom aprang si anytime to the news kailangan phal ada ba kardom pachiglo pini anytime to the news beta thamna pini lisa mi to na disha dekhipi nona jupai kha betang ton Rong Chiden English LP School Kothalguri Headmaster Gulaping T Lokachar Lektum Sumarto Aphan Mid Day Meal Pipon Petel Pusi Alam Kikla Lakha Great Roxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Rong Chiden English School Kothalguri Longkido Headmaster Gulaping T Lokachar Lektum Sumarto Aphan Mid Day Meal Irui ki Pipon Nangja Farman Arni Sivet si Piponcho Lapenabar ki Kichopang Limden Sorkar School Aphan Sorkar Pen Prek Jek Jek Kira Babarsai Pipon Lason si PM Portion Scheme Mid Day Meals ki Pipon Nangji Ningkan truck pen kripliak pim sumar to phan pipon vek nangji pipon pedet pulotang te National Food Security ek arona te pen ki jupang intera bang popan kang sai nang jeron ke doko ison kamang humi melam ki keklang bang ki school headmaster Gulap ingti penamat si lokachar lekim sumar tum ki chonangji a an mate mid day meals ki jupang lim det pualam ki ningduk mimi Methang bainong longpon eta pita mid day meal ki piponang jita me pipon pedet posi pherang ke bitungatum kahumri dam hol tim sumar tumpen nang chathandum renji lasona jongbo ho mekleng play athan bang phan ke arona tengpen insai bet nangji lapen food and civil supplies in church EM Billy Mohan Khaklari lapen education EM Richard Tok Bistame lahaya sai langno jongbo ho sai ke claim no le je phan ke kelang chari duna kerang sot pusi haladak che doktor karada tumpen chudi report padu news desk report anytime today news Rong Chiden English LP School. Rong Chiden English School deh. Dan kodai ta pima bipe. Ini nangtum kecolong lesi kiong ong lah mid day meal hai. Kecolong lesi kiong deh. Kecolong hoda kopian lo lah sam kecolong mana dalihan nong pigo hote na mate kesam dah. Dali si pigo hote. Open ne pigo hote. Mana uti bin ne pima bipe. Ahutena hutke hutipi. Ahutena hote. And hospital man batai kwan dak tolong batai sim na batai ini. Maki tolong lesi kiong. Hospital man batai siat nasong som na. Talang pembatai. Hospital man batai siat deh. Okay. Gorop terang. Acha anda nang teman colong deko. Colong ahut pen. Komantune deh. Ahut mana? Jote. Hospital man batai kwan batai sima na to kwan. Batai si ahut pen batai ini sonsolang. Batai si orang batai deh. Class lo? Class 3. An ki pipe ke non tong pipe ma aphrang mana pipe? Ha pipe di. Tangke sir, ini kolong lo nang le school long, right? La mid day meal ki pipe bu sendiri na berta ke long. Tapi la so berta ke long teng kan finish sa minutum na sport ke kolong lo. Mid day meal bang pipon pede. La si kopia ke sa ke sun do sinal di. Mid day meal bang pipon di ke dal. Mid day meal pini ki alam bang ala puhelo sa la an kitun lilong bahini do alang litum bang beda ada masih pini bang an ponte La so hafta la tarik isipen bini ni alang tum 7 up. la ke alang litum la hem kang mi pini bang ke nang claim lo sitame an kitun bang ke ala suari pen pini an ke an tuntela Adalah panapang dah langsung jadi cuma berita long ada ani bilang kok pompik us kerja. Adalah se kopia kisi sangat dosis. APHL Sirachare Song Penjipu Bus Stand Banalong Drain Kasilam ke petang hoi pucak lam theka chupekla. Pai ceklo nifai nerkep surini roin kora chokarni dipu abana bus stand along drain Kasilam ke petang tere rajok barpi barso alang si towarpi melom langbung langpet hiji meme anpindo. An chotakali si so alang hiji meme si helat nang lolan chotakali si dipu melom hotel kulak ke doana jumke lahai langpen si ke chamkang cita hai popusi. APHL si lumba jong si amai pu David Kathar penar bokon lasi lahai langbung langpet lapen drain hei hui iroyang bonga salam bikche khana pot pondo jong si salam pipon pedet pulotang te arning hot hepin pen dipu rong supi aichi inkir konang kokoputa pherang ke thengno so dak ko chimiko lason si halapu APHLC youth wing churbang shersing pepentame thengpi royalty sarkar pen khan tharok and deraputak minduk spiklang ate ongdo angkar biatum ke thengpi ka chojor pen ka chiparang tumsi ke ong non imitang hem kicho evek athing pita sarkar phan royalty ki pinang ko kin dupe melo lasi lasopu thak KACCM Dr Tuliram Ronghang pen Assam sarkar phan than si pache en thunangji puta besang pen lam thi chipaklang ko lapen
non het jong APHLC lumbajong CCMA puka thar sang hopen kapaklang alam tame Dipu Town Committee Chairman Rakro Arpu Chen Vacancy Jongsi thekte pulotang te Arpu pencil tu non puta ninje ponchu News Desk report anytime today news Itu municipal port pen sai ki claim ke thei latum apa ting ben tam ki claim ke joini si pini that wa hi thilong okay litrin lang barso lang pensi ili kum chui kum si da kum nang lana lang ki ke nang thekam nong no rat hek prang lo lage sa pini ya ni ndala so problem ki solve ya pan kar de no tar ma council la ben that Dipu Town Committee a chairman tu la ben ke dak ward commissioner tu ki claim ni kedam ni phang nat kala asai de thekam nong latum bhan ratum vote given ke pe hai ke alang tum bhan town kapang thir la dia phan bi ward ke puri an ki khapa mi senje phan se labang so ward commissioner da kan timan lo chairman na timan tapi ni alang tum ki claim ke dia bang ke la ke akape thana ta kali amu het mi prang jong ka sa orang ni jelo lagi corruption ki te pikana posi lapsen kan indak mesena drainage duni polo bang so thank ki islam ya pa atum tangka chote pun pot ni ratum si ki kisun ke tong itum langgam senang labang so lang ki litrin lang tak Dipu dak pene aban bas dendi la so lang hat Dipu atam dal le roglo labang so alang kili ke penapot bitu tu miso tu daksi bono labang so ki bona bitu tu si hanlong bonon men tulong pon ason tinu tak ngodak bonlo also ki bontang apo si rat ni chunang lo komon lo eklem ke kar bengo termas council ko tapi kita Dipu Town Committee lalu lasi prabjin ben amu alang likeni sona taxi in the ninje pro like thir yang bong jong salang to labang so ke pang thira sai claim great polong te indefinite bono bang sin tum kan kira bang sin tum phanang ko sai jog din tum claim nang ko hala bang so ki bono huito se kumane chidon dinde do polong te mo ko pene ki sum do ko pote la min tuma taina ti lo lando number 1 number 2 bang la halo ni tum karjulong te council on isi isi lo isi ke cerai do kusi adlong lo lake do uang bong banili sinin je po hingpi la hingpi akam ki claim pen kumane atin ke ahen ke ceparing atin do hingpi ke chojor pen ami thanga bari long hingpi ke chojor tu di ami thanga bari atin ke chojor pen ahem adi ke solai atin do asumar do phan school ke charli i la son pen ke ceparing atin do nono banil tum karjulong ting bolong te kar bianglong termas council isilong cerai det lola ting pi ke chojor tu phan arona ting pende aron ting ting pi ke chojor tu phan tapen ahem bar ya think jor ko phanon ke 100% royalty nang ki pipek nahi kusi aron salam de asla 100% royalty idelo bolo de lake hingpi cho e tum ahem phu tum da thangnat a level lapin ke jor cho nam tum da thangnat a level lason jongsi a council tum claim detlo bolo dang te lake har tum hal ke torchar lo rat tum adukang hoilo lake lasi labangso aron 100% the full percent royalty ki ena banke labangso aron banke kar bengo termas council tum chi n2c aprangate 1% ki ng phansing alang thonchu indilo jongsi pinyada beta kira pan sing ton paning lu do me chakni kar